Paushade Ibamur Ibapo Karab de Togeri Snake Island the Russian Sing Handokre, NATO in processor Kimatang the Finland, Sweden the warning Togre. Russia Defense Ministry na Ukraine gi Odessa hitang pamanak talaiba Black Sea itat amadagi makogi forcing handokle haigre. Zibigine Snake Island ki Ministry asina makogi forcing tawal sinamita handoklakle masi afa wakal ama utpa waigani ana ministry aduna haige. Ukraine ki territory adudagi agriculture ki photok sing puthok na ba humanitarian corridor ama siamna na ba. United Nations na kona ribasing adu Russian Federation apan ba piba pamde haibadu. Unanava forcing atu handokla kibani ana Russia ki defense ministry aduna haige. Grain exporting tingna ba Ukraine ki hitang pham sing balambi thingchin na malem gi jinjak wat bagi watok thokali ana Russia bo Ukraine amsun hongsuk leibak sina baral siduna lakhibani. Adugumba maral sibasing adu Russia na yakide amsung jahaz athok sasinda kaiva amatla hentana ba. Ukraine na flex ki samudra ki lekha da thamliba mansing adu lauthok mathok tai aina maral sige. Russia na mafam adu paina na ba masung badu Odessa da attack tawna na bagi jumpam amma oina sin na ba asa amada. Russia na Ukraine da military ki thabak paikhala ki ba adu ki haurokpada harvey tat adu paisin ki bani. Mafam adu da thamba Russian force adu Ukraine ki nakan dagi leptene attack tawra ki bani. Maragasida military alliance network infrastructure thambagi matang da Finland amasung Sweden da Russia ki President Vladimir Putin na anoba warning tawgre. Finland amasung Sweden da NATO yaukiba tarabasung batu da Russia ki nakanda kari imata kaide haina jumsa kaisa na bita President Vladimir Putin na haike. Turkmenistan ki konung Asgavat da pangthokpa pawgi mifam amada Putin na haike. Ukraine da akhoi tawkiba asigum Sweden amasung Finland da tawkiba da akhoi na kari imata kaiba leite. Aigoi yoina territory ki oina khena pasing leite Sweden amasung Finland da NATO yaukiba ki matang da Sweden amasung Finland da NATO yaukiba ki matang da akhoi na kari gumba nasung phamba ta leite makhoi naning balai rabadi yaukiba yai madu makhoi ki wakal da leire makhoi na apam basing adu yaukiba yai ana patina hai ki adomoina mafam adu da kari gumba military contingent sing amasung military infrastructure thajala patara bade akhoi na madu ki chapchapa pakhum piba akhoi ki hakne Aikoina makuin aki basing pirak ba da maduga chamara ba aki basing territory sing atu da pigani haina patina haike. Russia na nongsu leiba ka yana ba Ukraine da February kun ka mari da military operation hauke ba matung Sweden amasung Finland ani bakna NATO da jawna ba che thana da ba wari blauke bane. NATO da membership oina ba ki official oi pa da ba Spain gi konong Madrid tu jum saka chana mita pangthok pa NATO summit haukre. Nordic leiba kani atu na military alliance atu yauke ba atu da international Security da tangdu leita da pathokan na baki masaga mo waikani haidro Russia na matam punamak tijaning da bafong doktor na laki bane Ukraine conflict maming da NATO na malem gi lepak pung bagi asupa sakti adu thamna na bahonai aina maral siduna President Putin na NATO gi amfer sakana na bagi asa sing adu kandem tawke Nongsub lepak sing amusung NATO gi apun ba adu gi aning badi Ukraine amusung Ukraine gi myam gi aifana bagi natte Madugi mahutta makoi masagi kana basinga thokna da bani haina Putin na haige NATO lebak sing lusing basina makoi ki supremacy affair sagat na bagi asa singa du lingkhat na bagi asa tawri haina magna makata ki Atlantic Alliance amasuk pur baki matak da United States na makoi ki alliance nga tu bakoi na amato na punsin hana na bangam na ba Mafan gi yang na ba amamatang kuin na dagi mathaw taraki haina Russian lusing badun haige Madugi da mag Iran na matik chabu oi kite Aikoy na makoy gi akoy bata malem pumba punsin na bagi khutong jaba asi pigre Nakalamorom da NATO gi summit pangthok raba matung tarak pada Russia na Ukraine gi nongpok thang balamdam gi sarukta akan be attack sa thagre NATO gi summit pangthok raba matung tarak pada Russia na Ukraine gi nongpok thang balamdam gi sarukta akan ba maungta landa sin ba hokre an official report amake matung da phongdokle Ukrainian authorities singi maiki dagi haiki bada nongpok thangba lisisang city gi front line da leiriba residents sing evacuate tawna na bahonari Russia na attacks atarak libari lisisang city asidamyu lising tara magarom hian leire Russia ki lanmi singna Severodonetsk city mafung phana control tawkraba madong tarak bada lisisang city damna amuk attack asi satharaki bani hauzik Russia ki lanmi sing as offensive sathare Nagalamorom da khathang ba Kherson region da Ukraine ki lan misna artillery kaptana akan bamong da lan thingari hani Ukraine ge President ki advisor oirba Oleksiy Arestovich na phongdorakle yam sagai sino binta phongdo kiba NATO ki summit da
Maroina Russia Ukraine da landa silakliba asigi matanda khana nei naki NATO da Sweden amasung Finland su join tawna da bagida magta invite tawkhre loina na Englishing ani kolum doi dagi di Eastern Flank da leiba NATO gi lami gi mapangala se saruk darit gi sang da hengat duna mi kumnom sing da leira gani haire President Vladimir Putin na haiki bada US na lusing ba NATO gi alliances na Sweden amade Finland na yawrba matung tarak pa infrastructure se thablak pa taragade Russia na madugi paukum bigani hana khangan ge US President Joe Biden haiki bada Ukraine gang khoi lona riba Poland Romania amade Spain asing ba laibak sing jawba Europe ki mafam kya amada Joe Biden na kangfal samudra amade Air Force deploy tawgani hari masida marwena army gi permanent army headquarters ama Poland da thamgani NATO gi Eastern Flank the US gi anba full time development amasu oigari hairi Russia gi President Vladimir Putin the Ukraine da lancha thariba asina maram oiraga Europe da santi gi akai bathokalle loidana malem gi ani subalanjau gi batung tarpa Europe da khwaidi gi chawba security gi crisis mai hongnalle aina NATO gi Secretary General Jens Stoltenberg na news conference da phongdorakle Ukraine da pound billion Britain di Ukraine da pound million amagi senpam oigada ba military gi khusukulai sing Ukraine da support tawgani haribani NATO gi leba kunthra gi losing bas na migrate pifam pang thoklibani Russian force na Ukraine da akan bamung da attack chathari masida marwen missile strike tawpa madi khathang wa maiko region da bomb top left laitana caption bagi capsuli hariba mafam aji Black Sea amdi front line ga nangdari ba mafam ne Mykolaiv city ki mayor na haiki bada Russian missile sing asinda residential building amada missile capsula kibada gi Miyat magasi gre Russian haiki bada makoi gi force asina region atu de lairiba foreign mercenary sing ki training base amada attack tawkhre ari Auzili Sisang city ki singtol ki sarukta hanbat naidana khut thokna bagi thawang chathari ari Biden na Ukraine da $1 billion nifan ki khulai Piragani Laothokhre US Joe Biden na Ukraine da $1 billion nifan gi ahen ba khulai sing Piragani Laothokhre an official source samage matungina phangdokle Joe Biden hai gi bada western ki support asi Russia land asi mai phawang amantana bagi damakda dargar hoiba sanglaba matamadu support tawki gani aikhoni Ukraine ba support tawgi thawang makhatana sathagi gani NATO ge alliance na su support tawki gani Ukraine levak asina hanada Russia da saifu ama pirabane Hauze Ukraine da chathriba lana si karpam matamda loiga dabno haibadu khangdre ado masi Russia ni Ukraine maithiba piragadi loisiloi Russia ki forcing asi Ukraine ki Snake Island ki handokre Ukraine ki border crossing su Russia ki largi jahaz amana makoibo surrender tawna ba demand tawrakhibo bo reject tawkre Snake Island asi Russia na Ukraine da landa sin ba hawkiba matamda lawsin khibani hauze de Russia ki landmi sing Ukraine ki Snake Island leitre haire Ukraine da khulai pound billion ambagi tengbang pina na bagi wasak Laothokhre Russia ki lan ngak thok pada Ukraine ki mating oina na ba Britain na air defense system samsung drone sing jauna Ukraine da military ki tengbang da makha na pound billion $1 billion 1.2 pina na ba wasak ma jum saka chana mita Laothokhre Ukraine da biga doriba no funding aduna February athing bada lana do hawkiba patung dagi give the Britain pi apun ba military ki tengbang do pound billion 2.3 suragani an statement amada dawning strina ge tengbang asina khwai dagi thakwang na forever air defense systems painana bagi group adu ta ba aerial vehicle sing innovative poiba anuva electronic warfare equipment amasong Ukraine landmi singi damak tamaroi ba kitle sing kya yauri an statement adu hai ge Ukraine bam khoi gi thona fana ngak thokna na khona rebe sing adu dagi hena tawba gamanna na ba masung mang khrawa lam amuk hanna fangana na ba attack sing Adegi officers sing chathana bagi mai kai dama sina han bakong thanga mo wairagani Vladimir Putin namhak na asa tawjaki basing adu phangbang ngam traba masung lan asigi sathi na mangjaba amasung mang takba du punamak ta bayek sena khanglakhibaga Russian losing ba adu gi Ukraine attack sing hene tamthiba orakli han British Prime Minister Boris Johnson haike masigi tuat pa asigi beyukta UK gi khulai sing equipment amasung Training the Ukraine defensing adu masak control lagani ana ma ke warol paladuna statement adu dhai ke Ukraine de Vladimir Putin sungsoi choidana maithi na ba ikoi de Ukraine piam ki tabak tabak khata na wakala bada leng tan leptan lai hi gani ana Boris Johnson hai ke anti tank missile sing gumba sathi ba military ki tank bang loina na Russia ki mayokta Ukraine de tank bang pe ba an ba lebak sing manuk da Britain chu amani lebak asin Ukraine landmi sing training chu piri NATO ne Eastern Flank da lanmi hengkan na balau ki warep Russia amadi China na janing about kre
नेटो के अलायंस असने ईस्टर्न फ्लाइंग द लेरिबा अलायंस असि के मपांगल हेंगदहन बलौ के वरेपता रूसिया मदि चाइना की मेकेदगी यामना कन्न जानिंग द बोलदुना थौंग अदु चाइख्रे एन ऑफिशियल सोर्स समकी मतुंगिना फोंदोगले नेटो ने यूरोप के एम मफम सिंद लेरिबा अलायंस असि के मपांगल असि हेंगदहन ब वरेप लौख्रबने रोमानिया दिगे हवरक बाल्टिक स्टेट सिंग द नेटो न लानमी मसिंग हेंगदन लौखिबा वरेप असि मरुवैना रूसिया न यूक्रेन द लांदासिलखिबा असिगी यंगलगने चाइना न मालेमगी तंगदु लेतान लेरिबा फिवम द सिंगरिबा अमरि रूसिया न तमना अकीबा पी हाना नेटो न लाउथोख्रबा मतुंगदा रूसिया मदि चाइना न नेटो बो अकन बंगद सैथांग बतौखे मेड्रिड पांगथोकिबा समिट द वेस्टर्न मिलिटरी अलायंस असना मालेम असि अचोबा साक्ति लेबसिंगी कंपटीशन तौबे की खुदोंग थेबा तांगा गंबत लाखले लुइनर साइबर एटेक न चिंगबगी अकीबा के अममयोंगनरी नेटो की सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग हाइकिबदा ngasi loisinkiba नेटो की समिट असि मेंबर नेशन सिंग आइखोगी ngaksen gi lam sida marwaiba ahongba ama lakle abasi janakiba ke loinana alliance असि के नोंगबक थंगबा फ्रंटियर की सरुगा सिदा सेक्शन ngaksen gane hana mayek senglaba pausil amarusia da khangangrे हाउसिंग मालेम असि तंबा ngamdaba phibam amada lakbo oirabani na yamna khudong tininga oiraba phibam amada leire हाउजि आइखोइना यूरोप ता लांचा थरिबा खुदोंग तिनिंगा की मसक ओरबा मालेम अमदा लेरी हाइनस्टोन टनवर्क न फोंदोरगले रूसिया मदि नेटो की फुल स्केल वॉर मचा थरक पथोलगदि मसी अमुक हेन खुदोंग तिनिंगा की मसक ओरे आइखोइना रूसिया का बाप तानदबगी लेरिबा थोंग सिंगपुनमक लौथोकबा पामे नेटो की लम इंची अमा फोबा लौसिनबा गमदनबगी दमकता आइखोइना सेम साबगी थोंग सिंग चथरे स्पेन द मिट हुमनि चुमना वरी छानरबा मतुंगदा नेटो की लीडर्स इन फिनलैंड अमदि स्वीडेन बो एलायंस असि द जाउन द बाटोन तौख्रबनी नॉर्डिक नेशंस अनि असना नेटो द जाउबा हाबसि मेंबर नेशंस कुंट्राना आयाबा पिख्रबनी स्वीडेन अमदि फिनलैंड द नेटो द जाउबा थोकलगदि रूसिया नेटो ग ताइनगद बंगमखै फारिंगसि किलोमीटर लिसिंग अमग चहुम ओइगदोरिबनी हाइरे मखा तरकवा अतोप पाउदा इकाना सिंधेना महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर अदुगा देवेंद्र फडणवीस न डिप्यूटी सीएम ओइना वसक लौग्रे महाराष्ट्र शिवसेना की उद्धव ठाकरे न रुचिंबा कांग्रेस अमसुंग एनपीपी का सुंगसिनरगा सेंबा एमबीए गवर्नमेंट सिंथोख्रबा मतुंग शिवसेना की रिबल लीडर इकाना सिंधेना लुचिंबा सरकार मंगसी सेमग्रे शिवसेना अमसुंग बीजेपी का पुनः सुंगसिनरगा सेंबा सरकार असिदा इकाना सिंधेना चीफ मिनिस्टर अदुगा महाराष्ट्र की फॉर्मर मिनिस्टर अमसु वरिबा बीजेपी देवेंद्र फडणवीस न डिप्यूटी सीएम ओइना वसक लौग्रे उद्धव ठाकरे की सरकार मयुक्त मतम चाना गुवाहाटी द केम तौदुन लेरंबा रेवेल लीडर एकनाथ शिंदेना गरा महाराष्ट्र द थोंग्रब मतों ngasi बीजेपी की लुसिंगबा देवेंद्र फडणवीस का लोइना स्टेट अदुगी गवर्नर बीएस कोसायरी का राजभवन त उनतुना सरकार सेमनब क्लेम तौखिबनी अदुगा मरोम द चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे न माकी मथक्ता एकनाथ शिंदेना लुसिंगबा रेवेल अमले सिंगी मेकेदगी फ्लोर टेस्ट तौनब थागलखिबा थांगलखिबा मुप अमा डिसमिस तौनब सुप्रीम कोर्ट द चैलेंज तौखिबा अदुदा कोर्ट की मेकेदगी यारक्तबदगी रिजाइन तौखिबनी चीफ मिनिस्टर ओइना वसक लौख्रबा एकनाथ शिंदेना हाइखिबदा बीजेपी अमसुंग इंडिपेंडेंट अमले सिंग जाउना मेजॉरिटी न माको सौगले महाराष्ट्र द शिवसेना न बीजेपी का फुलगा सरकार अम सेमबंगंबा ngamkiba asigidamta Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, BJP ki National President JP Nadda amasung Maharashtra ki former Devendra Fadnavis su thagat pafongdoke. Maharashtra ki former Devendra Fadnavis po thagat pafongdoke haike. Deputy CM oina wasak laukraba Devendra Fadnavis na haikibada Englishing ani taragam papanda Shiv-Sena na Congress amasung NCP ka. Pullaga sarkar semkiba du public mandate pa ikai khumna dabane. Seminister Uddhav Thackeray na lusing ba MPS sarkar ki matamda angak pafangna corruption की थोंग के ऐसा था कि मधुन मरम और उद्धव ठाकरे की सरकार आसी परफॉर्म ताकि बनी हाई के आसाम दे इसिंग इचाव की फिल्म लूने लहरे सिल्चर टाउन द ये लाख कुंट्रा का मतवाई है ना आवा पमयोग न रहे ngarang jun kun ga mapan dagi asam gi ising ichaw gi phibam asi hena sathi ba phibam amada mayuk na ba haure nauna miyoi tara ga ni thoi si ki ba kaloina na kasa district silchar down da miyoi la kuntra ga mathoi ising jang khai hena isaw gi awa pa mayuk na re silchar down da ising thumdana leira khiba sinimit tara ni sure Assam State Disaster Management Authority in issue tawki ba bulletin amana haire bana nauna ichaw na miyoi tara ga mathoi adu ga landslide na miyoi amapun na miyoi tara ga ni thoi lai gedre Sahi asi ko ina asam de sing ichaw amasung lens tan se khiba masinga chi punna chama yankhai ga mathoi chukre Assam ki district kun ga daruk de ichaw na aw mayuk ariba mi gi masinga chi punna lak kuntra ga mathoi sing yankhai ga mari sure aw gi batang kuni fan da di ichaw na chaitheng phangba mi gi masinga chi lak kun ga mari lising barfutra mari da han tharak labani Brahmaputra Veki Kofili Baragam sung Kusiara Turial Khudong Tiba Thaki Matak Siale
Shelter down की मफम अयाम बेसिंग थुमजे लगा लैरे मसिन मरम ओरग इचाउना अवाब मायुक नरेबा मियोइसिंग चाननबा चिंजाक थगनरबी सिंग अमसुंग हिदाक लांगथक की अवाब मायुक नरे कासार की डिप्टी कमिश्नर क्रीथि जालिना हाइकिबदा इचाउना अवाब मायुक नरेबा मफम सिंग चाननबा चिंजाक थगनरबी सिंग अमसुंग हिदाक लांगथक की अवाब लैंडबा प्रायोरिटी वेरिसिस दा थबक तौरी Shelter की म्युनिसिपल क्वार्ट कुनगनी फंड इसिंग दगी पोकपा लाइना सिंग छंदोकपा थिंगननबा हेल्थ डिपार्टमेंट मेडिकल कैंप कया पांगथोकले इसिंग इजाउ मतुंग दा सांदोरकपा लाइना सिंग थिंगननबा मियामना सेक्शन थरवांग सिल लोकटपा ताई मियामना सेक्शन थरवांग सिल लोकटपा मथौ ताई कासार डिस्ट्रिक्ट की रेवेन्यू सर्कल खुंफुत्रा मफन की खुंगंग लिसिंग अनि चात्रु खुंफुत्रा मंगा के मियोय लाख होम लिसिंग तरागनि थोय सुमना मरफुगा मंगा तोंगान तोंगान बा रिलीफ कैंप चामंगा हुमफुगा मपनदा संगफम लौदना लैरे कासार जी इसाउनो क्वाइदगी सोगलप मफम ओइरे मफम मसिगी मियोय लाख तराग मरी लिसिंग कुंट्रा इसाउगी सेथेंग मायुकनरे बारवेतो द मियोय लाख मंगा लिसिंग निफुगा मपन नागाउन द मियोय लाख मंगा लिसिंग तराग मपन इसाउगी सेथेंग फंगले इसाउ वसन लंबी चांबग हुमपुदरा तरे थोंग मंगा अमंग अता थोगले युम चांगा निफुगा निफान इसिंग न मंगन तागनग्रे युम लिसिंग अबगा सुमना कुंट्रा गमरी न सरुक अयाम्बा अमंग अता थोगले बाक्सा बारवेता बिस्वनाथ बोंगाई गाउन कोकराझार लखीमपुर मोरीगाउन नागाउन नालवरी सोनितपुर साउथ सालमारा तामुलपुर अमसुंग तेनचुकिया डिस्ट्रिक्ट पाकसना इरोजन थोक्तुना मियाम खम थेंगना चैथेंग फंगले पंजाब असेंबली ना अग्निफड स्कीम की मयुक्ता वारिप लौग्रे सेंटर की अग्निफड डिफेंस रिक्रूटमेंट स्कीम मदु की मयुक्ता सगोल सिनमित पंजाब असेंबली ना वारिप अमा पास लौग्रे बीजेपी लेजिस्लेटिव अनि आसविनी शर्मा अमसुंग जानगी लाल महाजन वरेप अदुगी मयुक्त लाइके चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हाउस अदु वरेप अदु पुखटके वरेप अदुगी मतंग खन नैनबदा सरुक यारादुना चीफ मिनिस्टर मान महकना अग्निफड स्कीम को थोगासी थोनब प्राइम मिनिस्टर अमसुंग यूनिट होम मिनिस्टर दा पुखलगनी हाइके स्कीम मसे लेबाक असगी नहारोल सगी मयुक्तनी आरुदुन चीफ मिनिस्टर ना अग्निफड पुजामना कन जानिंगदब फोंगदोके लीडर ऑफ ऑपोजिशन अमसुंग कांग्रेस लेजिस्लेचर प्रताप सिंह बाजवान अग्निपद स्कीम अदु सोइदनब हंदोकदबनी हाने डिमांड तौगे अगाली दल की मानफ्रेड सिंह आलिया आयाली न वरेपद सगोटखि अमसुंग स्कीम अदु अमुक हंदोखिनब डिमांड तौगे पंजाब असेंबली न पास तौखिबा वरेप अदुगी मतुंगिन अग्निपद स्कीम अदु खोदक हंदोखिन बिहिरम अदु यूनियन गवर्नमेंट पुखनब स्टेट गवर्नमेंट हाउस न रिकमेंड तौगे वरेपदु पाथोकलदुना चीफ मिनिस्टर महाना हाइके गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अग्निपद स्कीम अदु मकोई की नकल नाम मथकी लाउथोकलदुना पंजाब जाउन लेबागसगी स्टेट पुनमक्ता पाकसना प्रोटेस्ट तौनरखरे नारोन सिंह बसुमनागी सही मरी की मतम खक्तमक थबक तहनगदोरिबा अदुका मकोई की मनुंगदगी सादा कुनमंगा खक्तमक थमागदोरिबा स्कीम असे नेशनल सिक्योरिटी की नटकन लेबागसगी नारोल सिंह फननबगी दबक अमत नते हायना पंजाब विधान सभा नकन खल्ले अमरोमदसु अग्निपद स्कीम की मतंग बिहार असेंबली अजोर तौखरे बिहार असेंबली की मॉनसून सेशन की अरोइब निमित सगोल सिनमित प्रोसीडिंग सिंह हौगलकपगी मिनिट खरा की मनुंगदा ऑपोजिशन अग्निपद की मतंग इरांग हौरकपदगी असेंबली अदो अजोन तौखरे डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारीना हौजुकी सेशन असिदा महागना चेयर लौबासी अहानबनी हारदुना मयामना तेंगबांग बिनबा कन अपील तौगे अदबो ऑपोजिशन एमएलएस ने रिक्रूटमेंट स्कीम अदो अमुक खानदोकनदबा लोइनना मदोगी मतंग बिहार फॉरेस्ट सिंह सरुक याखिबा मियोइसिंग थांगतखिबा केस सिंह अदुसो लौथोंगनब डिमांड तौदुना मखातना कोलाउसिंग लाउगे इरांग अदु नेमथनदबा हाउस द बीजेपी लोसिंग बादुसु ओइरिबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद होनकी अदुबा इंगथबगी ममी उदबदगी लंच फाउबा आजोन तौगे रूसिया ने ब्रिटिश की एम्बेसडर समन तौग्रे रूसिया ने ब्रिटिश की एम्बेसडर ओरंबा मिसगा समन तौग्रे मरकसद रूसिया ने यूक्रेन की लिसिचान सिटी बकुदुम चंचिननबा अकन बपोंग कापथोना अटैक चथाग्रे अन ऑफिशियल सोर्स समगे मतुंगिना फांगदोगले रूसिया ने ब्रिटिश के एम्बेसडर समन तौरिबासी बरोने यूके दगी ऑफेंसिव ओइबा कमेंट पिरकपदगिने रूसिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की मैकेदगी हारिबना ngasi asi akan bamongda protest topic के खोंजंग अमा संगजिनगे ब्रिटिश के एम्बेसडर डेवोरा ब्रोनेटा यूके के अथॉरिटीज अकन बवाई वता कया अमंगांग सकलिबसिंग अदु टाउन बिदनबा तक्सिले यूके अथॉरिटीज की भूत अमोइना अकन बवाई वता कया सिनबसि आइखोइना लेरिबा समाससिद जानिंगाई ओइरोय हाइरे मिनिस्ट्रेशन मखातन हारिबना ब्रोनेट खंगनखिबा अवाफम अमदा रूसियाना न्यूक्लियर खुलाइसिना गनी आबकी अरानबा प्रसार कया संदोपगी थौंग मसथरी अदुबो हार्बा स्टेटमेंट अदु मयक सेंग बंगमद्रे सैटेलाइट अमेजिंग द रूसियन स्नैक आइलैंड की हंदोखिबगी सक्तम उयारे रूसियन फोर्स नंगासी रीजन अस्तिग विडर तौरी अबगी वाफम लाखरब मतुंग द थौंग असि चथारगे बने रूसिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की माइकेदगी हारिबना
Russia की लानमी सिंह रीजन असिदगी विड्रॉ तौरे मिनिस्ट्री की मैकेदगी हाइकिबदना UN ऑर्गेनाइजर सिंह चप चन लाक्नबगी वाफम खंगनख्रे हाइरे म्यांमार आर्मी ने सो मिल सिंह की पोचै थुगाइबा मसाक मथुम सिंह पुखिबा अदु ngasi फोबो खुंजा सिंह सिनद्रे United Committee Manipur fact finding report अमा पथोकनबगी नबक बॉलर फिलर सम नंबर 79 दगी 102 फावबा यंगचिलबा मतो Makadana Howland Fight the Lady Anobu border filler number 76 Hana 23 and a Kangari Basi Yang Sele. Madam Karagi among the Howland Fight cooled up Myanmar armies in Sansilokna Kula Sigis Homil Singi Poche to Idana Masamatom Sing. Podunasa Kibadunga Sipabu Kunzasing the Chinadan Lady and a United Committee Manipurgi. President Joy Chandra Kontuzana Pongokre. UCM the Manipur border fact finding Putokna de Pagitamak Indo Myanmar border Satariba Yangsen concert Kimanung Chanangasi. China River border filler number 76 Howland Pipe Village Amadi Mori the Lady Tamil license Manaki border filler number 78 Hakting the Yanson Baki Kongsatam Hagna Makatan High. Border filler number 76 Asi Howland Five Kulgi safe na Pongdur Pakimatumina kilometer Amamangla Galire. Maramadana Mafamasisu dispute area ni Haiki. Tamil license Kimanak the Lady border filler number 78 Asisu meter 80 Sanchilaka Junglambani and the Tamil Sangam Gay. Authority the Fongdokipa Lady Lysangu Laisanga so Myanmar Loxin Cre, Marmasana Manipurgi Quiki Pillar Singasida. Sayanodun Lady Basi Yam the Labak Tibane. If I was in a Tungi Sassing get the chap chapang and out on the Tamba Base. I could Punamaki talk the Yadraba Itautang Amani Haike. Howland Five Kulgi Save Land Kolum Hawkim High, border filler number 76 as Manipur Tangba. Saruk the kilometer Amaram Sanction to the Nona Junction Lumber, Pillar Amani Ana, Alsing the Pondok Lambalay. Pilar asigi matang da asing bakang alsing hauja mori amadi atopa khulsing de laire masida kana gum bana khangning ba hangning ba laira ga suhang ba yagani loinan hauji jung leba pillar asiju atai atopa pillar sing ke mong sing ga yamna khenai aige tungda committee asina mori land custom manak de laire ba border pillar number 77 da chatuni yang sing ke ba loinana mori gi tamal sing laisang oiriba Sri Angala Pramesori Sri Monoswara gi manak de laire ba border pillar number 78 yang sing ke Yangchan Kong said to the Tamil Sangam Mori losing Basing Sargaki. Border filler as he matang the Tamil Lisang Trust and Trasamasung Wariba KBS Mariam Nahai. Lisang as a Kumzali Sing Amagasampan home food the Lapa Lisang Amani. Atoba Lisang Amasum Manmana Changbayaro, I don't think Papira put the Gingasipa was Sang Bayad and the Lady. Are with the contents in a Sigimar with Pau Kara Asiba Paudam Zariba, Manipologal News YouTube channel Asidagi Yang Piripunum Patagasari. Channel lesson at the Kana Badi, subscribe to be the person subscribe to be on like and the chat to Sukabi and Upnamapo Amakana Tagasari.